Maka mari pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara saya semuanya, kaum muslimin muslimat, para jamaah semuanya, mari kita beristighfar. Kita beristighfar. Pertama kita ucapkan astaghfirullahaladzim 100 kali. Astagfirullah. Tidak pernah kurang 100 kali. Tiap hari, tiap malam beliau beristighfar, padahal beliau tidak punya dosa. Kita yang banyak dosa, kenapa kita kadang sehari semalam kurang beristighfar? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami, ya Allah. Ampunilah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Jauhkan azab dari negeri kami. Astaghfirullah. Ampunilah dosa dua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah orang kami berbanyak biaya kami, ya Allah. Ampunilah dosa dua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa pemimpin kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.